Father David Tubingana omwezi wa bwana mukuru aheganda Matters Parish yashobora habimwe ebigendererwa byo kwirukanga oku nko kwombeka ekyombeko cy'ishomero Elia St John's Kartambari omurimbarara City kandi marathon egi itwenke myeto yagana Matters Parish egenderire kwirukangirira ishomero eri Uganda Matters Parish etandikireho omwaka ogu erikwetwa St John's Kartachimbari erukushangwa Katamba rukiri omurimbarara City North. yashobora bimwe abakwegera omuzano nko kwiruka hamwe na neminyeto okwerukuganyirwamu nko kuyamba batahi babo abatakwebaza because kutukurubugana tweyusha ibyo nituma kutugaruka uko mu masenta gitu tugaruka kurundana abamyete buzire ahabo kuba twenda kukozesa ibyo minyete rukunda okubagara omukereziya kandi techo chonka tukagaruka tukabahwera omukwatiraho bagenzi babo in development. Father Tubingana we yahiga abantu abakunda byo bwegese n'entunguka okwejumbira mu program nkezi okwija kuyamba eminyeto tubashabangu nimwe kumurahuro murangogu nyabaramwe abo kunde entunguka no bwegese bw'abana bitu omusimu yita itugizire youth helping youth niwe no basa kutahita fari okongera muranga gw'eminyeto agaba Anthony omnyeto wa St Franciscan Church Kakoba we yashobore birungi hamwe na nebizubu ebiyashanga omukwirukanga ogu kandi yasime kereziya okutungura entaranta zabo omukwirukanga kwanje okebinte bina challenges nashangamo nashanga harimo butembo byasirira nabona umutegarisa mu kacha shirishije abantu around you abako kubarura no muhanda bakwereza amani bakumotivatinga kandi tsima na nekide kimwadeka kugira ngo bateze security cyangwa turebe okubanza no wadeka mamani Porshaba Evelyn owiruka we yashobora ngo kwiruka nekicendeza stress na nokutambuze shagama icyo kubanza ko kwiruka kuba wakora exercise oba umubiri wa gutambuza eshagame tambura kandi nibaturagira ngo kimwe kiri kuhamagara ne exercise dene cya kabiri stress odicendeza akora woine stress mpango stress cendera mbwe n'abayombeka amagara. John Baptist Tulyabayunga owatebekanso kwirukanga oku yagira ngo bateireho program egi okuyamba eminyeto omumagara hamwe no kwiriza hehi eminyeto mwena ayumuri mwena Parish ya Uganda Matters na parish ezinde ziterire kanyamtanga beharwe hona murimbara district yona utubeta ngugu mwete mugumwe mugwejumbiremo abo kubana gutiyamba guturetera twaba hamwe kandi gutongera no gukora abanywani. John Baptist yashabe eminyeto kweshumbira omwetogu abo kubana kibayamba okora omukago na nabandi omurhanga icyo kititireho kugira ngo turetere ba youth bitu baba hamwe kandi tukikozere kugira ngo twongere n'umwete mu bana bitu aba bakusoma n'abatari kusoma konka bakwizo mu cyacu ngo mwoga mukuru wo kureta abantu mu cyacu kitiriho kugira ngo kitiyambe health is wealth. Agagasha kwa Susan Aino Mukisa ahabwa Tayari West.